أفدر جزيرة مدرسة صور مشهور مدرسة صور أفدر أفدر مدرسة صور أو هتف هو حجري بچوچك بونه مدرسة صور أفدر أفدر مسجده سيداي الجزائري احمد الجزائري بلي بله مراجعي الحياة بتقول طلبة خواهی شکلی محکوس و خود بکن بتقول سلام خانه شکل یه ریاضی چه یه هش مراجعی که طلبه نوی و به ترس بدون شکل افغان سرمایه حکمت و سرمایه افغان ترس بله اجبوی تواصل مراجعی که در کل دفن بکن در کل تواصلی یعنی دفن بداوجی بین دفن کردن و ولی ترس شکل مراجعی هش بکنه وصلنا شكل بله حقيقي يجي قبات تحسين يعني مازال يتفرد مازال يتفرد بوجه من ذلك ممكن جوانا ترتكيبو بله امبر چون برتو ده مزیانه کی اسم در دامده مردمانی که امبر چون مزیانه بله انا داوی براغت نسیدو برای امبر 2006 سيدنا مفتي جرحي هنا فاتح حق اصلا بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى مبدا برخير بله بله زمان يعني مثلا كون يدك ولا نص ساعه مشان كي بمشي يعني بلاي جزري وطن عشان يمشي بله بله جلسه الديوانات وعلمي بله بله وبغير بندوره سرخه تشكيل بله سيدي الجزيره دي الجزائري بيجي بله الجزائري 90 üzerinde bu da الجزائري var 90 üzerinde ما شاء الله ben bir de nasıl sesidu o şes bin beş hep cami yapıyor بله 165 sene mescid her cami بله سيدنا مفتي her meleki ne yapar bazı haş fakir yapıyor bu rahat bir şekilde o yani kızdan alıyor jivana not yani zeyde noti jivana الجزائري بله بله ابو العيسى الجزري هي ابو اسماعيل الجزري هي يعني الجزري من ملاعب جزيري وديوان بهذا ابي بله هذا مشغول بله بله زلمه الصحابي بله الصحابي هي كابانه بله كتاب جسم شديد كيرا كتاب سلسلية وصحابي كيشي قربان شيء بجوره جوابان الكردي البلد جوابان فيش في الاسم بله زلمه شو ده مقبراوي مقبرة ولا بله كل يموجي بله حديث الله يبارك كنا جوابان كل حديث يبارك بله زلمه يعني كوريش بابا خد که جوان که وان اوديا بالدرجة بله ده